Iwie donuzomo. Wa bobuye wa bava wa bota. Wa bebe ni rekai. Wa bede ne na kakoka koni ma ya fe reaji. Abe baba bi je no ri dieme ni iri won tagbon. Wa ya la ni o. Wa ya la mogun. Iyo wani magba otu wa bobuye wa bava wa bota wa bere na yori menoti wa yenu kokomo. Eke amakone wa gba won. Iwie donuzomo. Bo ina jebe nyana orite dowe akome nware ni gogo akome nware ni ga yaku ma ya ga zomo ako ni gogo ako ni gogo akome nware ni gogo ba ti akome nware bi edonu zomo manegie ni wade ati akome no nware Uda igbe ari omane iye gaji maku iye gaji mage iye gaji magogo imi picture bi oboko kuna no ku wasopa yewe last week ga no iga emi so be de dokpa digwe ede na we video na so na avie obi okana na aso ibiedo Wagadole ko ekina desene je o awagbon uregbe o obokan ri emo obokan eri emo wie ogbogudeni iviedo wagima eko iviedo wagima gafeko o ma no ya gbe petition ya wi okana wa mi bi vie ipigo yewan inamwe enika ojemana eranoroto na enika o awo bono ba maka o digeje bani na eso tota eso guga eso mudia o emi mu gwa bieto iki abo bi okana ne to ino waka emi de ona gwa west imade a life on stage owo imade to we vento imami no wo Aboyana fine wani bi edona we money abuse wa gbere yin wa gima anyi se ma no nyi se o igwo bazio ma no nyi se ni ka wo o nyi so o ko ma gagaga no je pa won du game o wa na mi ma ni bun nero owo no line ya afi agu tight mi no gbelian o wi o kan wa ka mi de Iki abo tege no ma ewo na. The young shall grow. Again, wama onebo ni grow. Etieni ka grow. Ma no set of your can up. Unwa fwe de ya fe. Dene na ya avie, dene no ya arigwe. Unwa gba won ko no ibie ne ya fe. Owo wan ni awon me owe mi ogogo. Wukure ni ka oro ma ni ogwa. Wanu wa set up your canal. No why na we money abuse. Why gwi edo? The name is Jerry atai. No why na me money abuse. Victor Wafo, Sonny Ade, Sonny Okosun, Osaya More Joseph, Akabama, the talents of Bini. But Osula egiyan ya fe even go be the you shall grow now era me ge no wa ma gbe ogi iya woteme gakobe no munegian akebe no gbelegian igo na ye wa ma mi epo ni aya alago Guama mi ekpo ni aya alago. 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 Guama mi go voto Then I do zekwa. Ugwarwa. The young shall grow. Oh, we all can. No one day. Oh, we all can.
no waka any day. Oh, we all can. Namu e my come. Would I take a candy warrior, Sonny wa go bo? Hey, oh, YJ. Every no wa what on it donama. Hey, Nika, oh, Edu YJ, I yet to. Oh, we all can know what more boy. The young shall grow. Then one I go carry him over or go to Denny. Don't I knock your banner same way you went now? No, ya set up can have what we money abuse. But yeah, one musician is soon you why ya logo me why agree. O mona no so single mother. Igo no reba kwabani ederio. At omogo sali estalio ijona won. But yeah, am I sing woman? Abi. Igo ya rure woto o ga rure. Ivo akaba man. I friends akaba. Okpa mo ku okpa no ka gba be kin. Okpa ma wo tornado. U wana lagije ke mano ema no set obi okana up. O ma ni adiji. Eni ka we to adiji. Wa ti e bo me so egbe. Wa ti eni ka o. Wa ti e bo me so egbe o. Obi okana kere na. Agweta ko obi omo. No ma bi oji amazen. Omo mo egbe na gbo jason yedo. Omo mo egbe na gbo ojason. Omo mara ogwale life ekian. The young shall grow. Ededena. Oi ona ogbo ya gbobo. Ededena ngwa ge bi go na. Ededa fu edena. Di ma won ade. U digwe wa mi edede no fu ede. Egani o. Wa mi edede no fu ede. Wa itu ene ko ye lani. O we lare mi. O wa leru no wa wo yo. Gbeso wa wo yo wo bo ya wo gbenu da leru na to se dede. Eru edede we ri di wa gwa lo. Wa go wa ju wa se fine. Wa we EFCC e Abuja. Neni go no me wi ko abe. Ama ona mama. Neni go no me ku wa agbele eko. Abe gian. Wa ma beg wa we eni ka beg wa. O salo bo beg wa mi pe go ni mu ye mana na ezokere. Wa ga nwa me no kezere. Ume wana riye mi yadli ye bai ben wa ya set up kana up unero wonu line o ma no we set up your kana ika wo tele no diagbona o ma we riye we bonya do gbigbe aga o re o na mi eto do filu sana obi o kana e ko sun agbon ona sun agbon wa wo to ero o ma no we mi na we ma bie o ga pa we mi na we kin ya oga akwo we mi na odibo sa wekin ya wajegbe o aso kare ga we wajegbe o ge ni ka oguwa o aso kare ga we wajegbe o ni ka oguwa o aso kare ga we wajegbe o bi edo na wo me o eku emugwa mi no ma wo bugwa unero obo no line obi okan akobi omo eranya o ma gbasabo o ma ya gbe banki o ma ya mu dia wi gbin edi ojoti o no ya mu dia be de motor ati e mai ni ya fi ame egbe motor hotel o no ya mu dia be Lagos Street o no ya mu dia gbagwe eni no ri e ba ni wago wa ko e do ma no wona Doma no kyo ni ka ona. No mana no wona. Ipigo na ezokere. O mana anwa me mi ogogo. Oga ju me mi ba mi ogogo. Inigo mi na, buwa mi na. Waga gbina wa ke kita. Wa ke akwaga. Ami ke na na mwa. Ba mi nwa. Urumena no rie uruwe na no rie adiagmo.
No amu no egbe. Igo no mi ku wa agbele ekwa. Ikure ni karu wa. Unero awon online. Igo no bi okara wa mi. Na gbo be mi wa screen. Na wa gogo wa je gwo pa ni owo jo wore go mo. Wa wo tero. Wa di yo. O wa mu e. O wa mu e. Mo pa e na me ya fowe. Wa me wo no pa fe we wo se o jeje. Wa ga kan. Wa ma na wa we gu wa kan. Beru wa na enika o. Ogimaya. O a o mu wa nika o no. O vi adeka wa nika o no. Wa ko no kana wa gu wa o ne ma. Igo kere awe EFCC ti money abuse. Ne na we EFCC no ma wa gbon. Ne money abuse. Abe money we music. Abe ne abu ki agbe. Iye ya ni pe music de. Ivo cultural group. Uwa we zibiere ya nu yin ba ni na. Ibiere ni fie kule le kuga. Ga mana agbe cultural group. E kareta. Di. Ye kere bi kegbe kareta. Imate, ima fafa, ima samogo ba mezeo gigi. Aye fi no abege ni. Abikwo. Aji vie wo mi oja. Iya iwa vivio irune. Iya iwa rukmo. Deti aje legiso. Emi ajo ni kebi anagwo o. Iya iwa vie pe awe wa to ato. E wa ri Yesusu ba to. Ikebi an weke. Iya gbese gese ifela. Afigonia wa ma we money abuse. Esther Dakpaji. Ya junu kan wa ya fe. No na gbe. Si won mu wa go aflo boto. Wa ma we money abuse. Obi o kan. Ha ko bi omo. We mani bi eto ami na. Gari social media on saipo. Ya ligua. Emi na we na dodo we webo. O ke ni ya fifunu social media. Ya piru ave social media. Abi omo meyan mo ya mu. Gbe ne na erun tu gwa pa Mark Zuckerberg na we mi na. Agi mi o de wa agi mi o kan won. Eso jere yakpa o. Ogun na me eri wa ja. Iya dani jeme. Eri wa ja. Eso jere yakpa kan. Uga ebo da ya no run otagbon. Ngwa je. Uwa sanwo. Unera won online. Ekwe mu wa. Ogi ave no go ekwe mo meme. Iyo go bi okan. Wale no ya ri ba dede so e. Gedede so e. O ma tu wa. O gbugba ma tu wa. Wa na ba mo nkan na. Wa na ba mo nkan to le do. Era me. Oladi adere o wa do ti e bo ya bo ri abo. Ni tamu wa no ri abo. Usu na mi no ri abo. Igo no bi okan mi. O be se be ya de mapa. Duku sopa ode e microphone pa ni lenga vi egbe sokun ya mai gbo a emi no favor we de bodawo any disappointment is a blessing youngest tali o ijo na won oyen ni no ma yoga yin a free scholarship no yari ewe boy na mi e Ana of Pagolo la Jana Swawe musician. Today says somebody in one is the best music in his soul. He might be one anywhere. He paji wina. Uday nami wa master. Yogera me zerege no wa magbe. Re no wa magbe. E sister ila di adote no ri agmo e. Beg agmo e o ri ni. Amanya no nyagmo. When I damn you, I no kill ya. Goge Akobe no munegian. Otamwa in the laughing rajeri and one day. Today is somebody. It's like that. Godmother say, me. He love webo Godmother say,
Ogwanika above 11 Godmother Senamu. Iya yana. Viera de. No gulone. No me was scholarship in my mind on EJ. Ne. It's short. Nibu. Why jero? Wano we na gwa momo. Wa dibosa. Okmanu ya da bi wa we o. Oga so we gbe. Okmanu ya da give away. Waya jere gwa momo we. Waya momo we do. Nene mo diaspora wa me ten. Ese we okon se we anything can happen. Oda agbori ami ye kagbon. Omo na wa disturb ogun I progress. Wa mi obo. Wa ma ne de am gbe wa ma na me ala vie boy. Bete mani we ni na wa ga won me wa na sa me. Ruda ipigo na aya we bo. Na ta me so no we answer a prophet. All of them ma finu giwa. Wa when wa ni ka boero wa yira as eze no wana sa me won ipigo ni maria we boke la dia meje church e pastor tati amudia agagwa lo wa no ri enwa ya ze opogi a he praise gbe ni only God can say emi wa no phone abagbon na ame no wana be pastor won kaki manabo eze anasa eze na pigo keladian demi na ra me no kiye pele wa berio demi na ra me no kiye pele iwe bara me oje o mana o mabugegbe no ri eze wima edeken uwenu lo dezegbra wa kedegba egogo kyogo ise yo agiyo ma asi won mi na duge o keri aduge wa me wa je won we mi imawo boiro ebono no ba maka wa vodo unwo pe awon ko unwo dede unwo afede unwo apanoreko unwo ke unwo afwezu unwo anyo unwo igbama unwo egele o ka te babi o kan na unwo dede unwo de wa no fode so ko ma ka wa ni duati na wa ni dede wa ni di won o ka de babi o kan na no obi o kan na ni tin gbe ni ka wo saloba no nyato no nyakun o kan gbe na no obi o kan na da nyi me wa gwa buto ni do ni wa se wo ma why so ba ma ogebu obi o kan de opegiun en wari e yakara nwa ma o tenu la money abuse really ona ibe kwale justice akwa wa so wa mi ma mi ege mana ege pc oge mana emi bugbe dem no money abuse from Abuja o wa we no wa ga mu ikuwedo ikata ne vederio DJ ga pe vedo o me ko pa ni jo bi jo wana DJ gi pe iwe musician ya no no ta mo honors we ya fo fe ena ni aya je 1.3 million musician me mo DJ 500 or 400 yes now ugele gberilo ugele gbeda to gbe sole iku no ri ko wo gbe emi wo nwa to me eni ka no fi wa were uma gba no ma no ruwa wepo no laye da doge gbori ne ro wo no layin wa no da no ro e kana ta da bugbe you know bi o kana wa se te up money abuse really o wa ta ma benu kuna ne why we gonna giwa oge atakian no ija le ne EFCC ni ogi jowa eni ka na mo anyway eni ka okun we dede na no digwe na
Nwo pa won ku o kan mi we fa mi nu je na. O me ti ne gbe we. E de agbe mi me. Moving. Mu da saloboa. Baba wo yi vi awon aro pa ma me na me ya la o e. E gege ami o to me. E mama ke mama ni ariri mama da me. Ya je yas di o wa. E so saloboa ke wa meve. Beton wa to mo. Wa ya very webo. Ojo. Eriebo wi mama na re a. Eriebo wi mama na re webo a. Eriebo nyi da ma na gi ma level na. Eni o no. Ebo o like wo ya. Unyi ma ni ma nwe na ma ya. Ma ye gbe me wo. Unyi ma tosi, unyi me dan. Unyi ma zen, ka no we gba zen. E ka ma babe. Abe su. O iwo. Iye ki ye kogun wa oge. Come to diaspora. Nuge ni vie bo be ni amigo e. O akpa bo wa. E manu se ajo wa ma ya elekeleke. Nugu no mu dia no we ra gije o keleke. O imi e wa ni ane o daji be webo. Idedo district e ma wa. O ya wa ki aka wo sa. O ma ga gu mu agbon ri. Ya ma ga gu mu agbon ri. Wa anyi se. Wa anyi se. Ni ka we ni ma ya anyi se. O da agbon ri ami je ka agbon. Agbon e o ara wa la ye were na fo. O ri eta gi ja ogwe so awe fi kan. Wa ga ri e bo na gi ran. Wa ya ge susu gwale. E de na agbon won sa yo baba bogo. Ni ma ni 100 and something. My father died the age of 104. Avereri ma. Why again ma? Esa me get bon. Is getting older. Oh wa pi won. Eni no ta. Eso gege badi ma. Agwa. Delen wa do na se. Wa pa wa ki we o. Wa pa wa ona ma so wa. E di man yo pa. Iri egbe me wa ma ya no. Unero wo no lain. Wa pa wa bego yo kan no ma debe wo. Wa wo wa na e. When wa na ya agbon abo ko yin mi boku. Ami no gbegbegbe o. Agwegbe sosa nera me. Ami no gwegbe do. Agwegbe senika o me o. Ami no gwegbe do. Ami no gbegbegbe o. Wa gede devi gwe. Wa gbo to o wa to wa. Unu ne dede na wa avie ki ameve no wa ne dede na wa digwe wa avie. Wa mu wa ya gbeli han. I mean, you wa say anything can happen. Yes, now. One over the Tiwa more Wokana wa for migration or we or kana. If you are an area Abuja Maria Bay, Atia in a way away. Oh, my boy. Oh, my boy, Wajangwa with me. Wajangwa with me, my dormi or wale. Wanivieto. Wajangwa with me. Ni ma do ami o wale wajangwa we mi if you wanna see ero we o mi maji be were na if you wa enarisi o ti wa risi ra obokun wa risi ra odafun wa risi o si ezele olelega ipo bani aka mu wa kenu na aladin ezopa kaka wa gbadun ni o wa lelega ya ka mu wa ezikpo bani o lese webo wa jaji eze o lelega o je na giyan ukunu wa gbo na nana mi ege pisi ogi mana 8 years 4 years in my phone wa je mi wo kan kian Then I queen.
we o kana magbo wa ogiko avove be na ku emi eku emu wa be na o we o kana matuwa o no wa jikuni ya dere igage igo ni afino yo kan isisi FCC atiya mami ni atiya e wa giti ni Emani fibani oboro ogbo iro pastor ya ajugwa sin manu mama no we na imanu wa suma gwa we na wa gedede wa so bidigre o edede tu wa le do ni o edi wa tu wa gbe ni we na pa ne wo wi okan obi we dewe do wo wi okan obi we na we pa ne wo wi okan o se na we oko omo no we bia be de do wo wi okan o se o kan ri mo we ogboguden wa je wa wi wa ni wa du eki na wo tornado kure ni karu wa wa edo ma ko na unyi na to si na wa gi agbagada o agi agbe karita o agi agbepo epo na ikwa mi wo edo na iye iwa la yo kewere ye wa ge won ni wa fi weri e o iwa gbe e won na fi alukun o iwa gba ni o jiri gba wa go go ekeni ni talawe no jo wo age ibata no fi yo wo age o do fi han so ri e jo boy asun ya ri e jo boy mai iye iga nego wa zupe o de ekenona ya amu ekpo mai ni ka gwa ya we ga ka gu we amu ekpo la dia tornado u maria we kwa na be mani kisane u aria wo via abe mani kisa ye gbuwa me wa amu ekpo la di o awe egbuda nu gwa je na gwa won me gwa gbo wa la yo ko were wa gi awon mi ome wa gba ye kun wa gba lewo sono wa gba lewo ne sono mu jo be na riviere no ya wo soro ti vitale manu gwa mo nri awe gba we bona eniyan ya mo egbe nyanga ya re soro ti ibata na gi manya vie yo we won do afili wo no gwa eru enwe won do afili wo no gwa be webo okeke are nu gwa agbe jagulova wa we na egun agbe si afia no ro eva ete na we si akun wa je won we mi obi okana no wa won na obi okana ne kere edede rigwe e mani we mi na gba so jo na no ta gedede rigwe iyan gedede na o to ne do mu wa de ni ma mi no gbe gbese le do ni o e mu wa wa gugwa emi ya wa fa omega obi okana ne kere na anybody who born on him, the young shall grow. She can be somebody tomorrow. She can be a part of you. Because if any women now, he are Madian Yokana. Obi Okana Madian. Again, where ya yok bokia, here do I feel anyway. What may I go soon? Why game me YouTube? Why game me no sunu? Near Yahweh prank. Or ever. Nwaya anwa negbe mani viedo e ma paragbona jage mi dia sekeseke e mi dia sekeseke iya bana me ere ami bagbo e social media sekeseke iya nyanya e mazuga be mo na ladia ona we na ya anemi family na my miede uga mo so mana emi denu ya ne won wa kan re movie wa kan re kwari wa kan crack ejo mani bi edo mana ya kin ogezo no iwa da me sebo ibi e san ze do fo we na ugo bi edo ya kin eri bi afe maje eri bi anchiye eri bi kalabaye awati e ya bi edo wama wane gbowa
Unima tosinu wagwena so gwema. Na mie e black yage corporation no gwe black no gwebo. Wale la be bonwina. Ono ga ibie zuria. Iriran. Ibie Afghanistan. Una gwe anwina. Okpa bu gwe anana ga chef. Wa ivana ga black iba. Ye kopi en ku wafwa. Obi abu ya no ware no den. Ihe gwa go boy gwa mami that dey no ya uda chef here ihe gwa mami dey no ya uda big chef here Umaru enwe se ka we abu asunya boss here unyi me dan ne so ka we bo na o se America di ma e bogo gi ma na gi san wani vere do akpajo pe ma babe mana waya ye bokpa wa bure yan akonu walawa never e ma dan o bi won ta gba we resist cannibalism abe bono if ye don't know now if ye san if ye that devil ye mi waji onu wa gbele fluorescent o gbele glove itegbemu no you dokun uzokun ewo kan waya won ewe mi waje won ewe mi amebe ni agugwagwa ba immediately iyonya awe e Facebook gi asanwa imagine a YouTube gi asanwa wa vela TikTok me no kian vela o wa vela e TikTok wa vela TikTok unero wono lai wa ka ro yeru wa biju wa TikTok no wa ka ro ye ti wa no to TikTok no unu wa ga pronounce asawo e TikTok no unu wa ga tell me ma e TikTok no wa ga va egbenu wari ogejo e TikTok no inu wa ma ge no to ge la down mercy aya do mo bo gbugwa wa ke ne mi lu wa ere wa je nwa we mi ebo okoko gbe no mu ekwa ebo okoko gbuwa ba me ge na katikate de no wari diko na wa ma to wan do me be nu gwa we gwa ya kan sasa wa me ke na afi na me musician re do be nu gwa iwo na nya ibi ere ni re da so la ni gbeligo bi ku emi ti ni gwa ma mi go bet wow emi ti ni gwa ma mi go ji saboni ibi emi ti ni la be nu gwa ya fe gwa be time ma agwa ma mi go iku o agwa ma mi go igo gwa ye ke ai gwa san go dukun agwa fear oni money abuse unero wono la wa ke abeli me of progress wa ke wa sungu unero wono la yin na filu wa ma na money abuse wa ya unero wono la yin wa na ware ni ye wa stay agwa filigo ni money abuse gwa gima mo me money abuse se webo eri o iri na because ebo papa ya we party ebo awe party envelope yan rigoji e Ghana na we party envelope yan rigoji but ma file wa go da wa ke awe mi ni wa na go da agbon ya mi ye kagbon wa go da o wa ke awe mi wa go da o iro wa ma oni ta lo gbe because o ma ni ke no mo mi re because ya gun ya le wa ibe na o ya me ori e ki o mi so o ya me wa ro di una de na ya lo e akwe ya lo e e gwere ma me ya fe fu no tana ya di wo ina ma wa fi were e o da agbon ya mi ye kagbon e de kin ayo e de da gbe na wa ba o ko keke mo ko ma awi go ni we no ya mo la wa we no zo ye Abuja e ma nya wala o no ye church we no yes no we bo we no wese
No Jesus we no jesse no gebo we no gase. O ko ya no waka wa yin ni ka ono ya bima. Wa ga gi ubana ka o. Ko se agwa ide egbe mi wo. Ya ngi ma wo no ro wo no lai. No wa na ma. E de agbewe jigwewe alerun no wiwe. Eno yo kana say money abuse. O wa ye. Ni go mi na. Akwego na kugbe biere no ma no fine. Ese ya digital pa. Money abuse. Wala o. Me matere mi o e. O ma mo egun wa. Oye Ghana. Awaja, aweni ge de dokpa. Oye Ghana pa no ko. Aweni ge de dokpa di go ovie. E ge ni maga ge derio. Aweni ge ovie. Something like problem. Yi ge na gwishe me. Ye se na gwela dia. Yi te social media ya yeju wa eko. Wa eko. Wa eko ga gbona li yo ane. Ega ina uma de ekpize ma 100 naira. O ma 1000 naira. Ekpize se 300 ya. Baba na nya ekpize 100 and something wa jo ni won egbe. I can remember in one day. O ma say 500 na te Hollandis. Bete en any go we Hollandis 100 and something wa jo na won egbe. Wa gi ma go da agbori. We no bien o me ke no we no u se u ko. O ka wa fi weri emi wa u na ma. Ni da agbe ma won mi. My a Christian or a church. Akwonya ye wa gba lo kan ave ne guri interview baba. Here we are the wheels alobo. E ki aje bo iwo. Even no tabu nu ya ye se. Oh seba Allah whatever. Oh God, the God Almighty, the King of Kings, everlasting Father, oh Jesus Christ. Oh abana mi mafa. E ko eje na gutazin. Mano iwari e ona malawo lokun. O lokun no baba na me no se no roke enu yi. We gbodo ni yo mo tu ege na mebo. Sin omo. E bo panya no bia sin omo sin o se sin no mo me no ma. Why we ma gebo. We mi wa. Ori ni egbe. O gwa meje. Ba mu jo won ri eki. O gwa meje ba we mo de go ma sigo. Nimen wa nyimena. Wa fi weri wa ton wi okana tu wa ri azoni wala wobo ije ni ka yin wa ija me na won yin wa iju me na le ba yin wa iju di no mo fi gbona jo gwa na ya polo ja yin wa ije ni ka yin wa jo bana me no se no roke wa wala wobo ju wa ri azoni wa gwale me nu wa ja ta e no je eke ni ko so bi okanu wa ton dede na nu wa ton wi okana iri me dam wa de ne meni je nu kokomo no do yin wa o bude yare ibude yare wala wowo ona do tam wa bedene na wa ko tene meni je nu kokomo no eke amakone wa gba won ave mi gbedo wi wa kan se pe wa bye bye.